kinas na kajala Meghalaya bateri ha Japan, kila penpau ha ka menteri ka kuat ka kia Dr. Amprin Lingdo, ba ka tulo pa kiyo ha Japan ka kamhe bon lada yanu jor bat ka pa kiyo ha kajala. Ya kini, kini kinas ki penpau ha ka jingwan jingo, jong ka menteri ringkat usketri katanan, ya kita kinas ki bateri ha Tisu Rumaki Onsen Hospital Japan. Ya mentahi kidan laingot kinas na kajala bateri ha Japan, bat kini kikentop ya kanas shisha la pentingan lartang, nas Luanda di Sangma, bat kanas banyokor mukhem. We say Kublai. Very good. Iwan na kasi nang iyo? Kanin saksak. Pidon na nang stone. Kanin dan saksak. Dan saksak. mountain ramp. I see. Hawakin iwan ini. Iwan kali ya people of the north. July. Okay. You're staying here? Yes. She's very happy. Thank you very much. Banyak. Very good. Video sini. Sila nang hawan keren. Ban keren nang ban keren lah. But it's not such a big deal, isn't it? They're well prepared. You're well prepared. Yes, ma'am. It's just that they are very advanced and they like everything is related to Japan. Very good. The number and all from India. Blay Pibaro, kakanteng sangat kadai banyak korukim, Nathan Right, is Kasihiu, Shillong Meghalaya. Ngalawan hang ni nadu benai Julai, pengelak sedang menteri. Nengkong kecingu bat kuburam nga ai sublay, balayalam nanti yang pangan poy hadukan ni kecaka, bat kebaal imei pai bahing hasem ki balakasyan yang bat kebalaya kasorkan kebalayalam lenti ledom den kasorkan, bat imei par pimsya andai leng bacong kasorkan ngilala poy hane. Kalong kabas so tenat bantreh ni namar kibriu kilong kibabhang ila ban kamdan kata ka stress mental health mo hoai ka ngitrei sitom hendrai tang ba kamensim pat kasuk ngasuk men ba menta kasniru ba imam emperin lawan pejangi is ram kumar lawan pejangi bat ikon chong imam emperin lawan pejangi bat chong isar ngis ngotenat ngas ngokum ba email lawan ban pejanga kanu kalong ka bakmen but nga penslur ya kiwe rukiners ba kila banwan lada kikwa ban yo kacing yarap ban ai sayeng mo nama ladang itre Meghalaya kalong kacing yo kalong ke barit le hane kalong ke ba kham he compare le ke bang yo te tang ba ka dor hang ne kalong ke ba kham he te ka sho ko mon jofi ban decide lada kikwa banwan mo bless bon. Thank you. So hi everyone, my angi bimungkol wanda bi sangma mga taki mga chura Meghalaya ni yung anga iano ne reba jagi ni yung taki mga de anga shilongo may bang wat mutungo jo fair wat mutungo attend ka mga de anga ne reba naman jo nga daw kana gawa o tungi muna kam kai nga angi parents rangban longyen kusyong ari daken ba anga Meghalaya government ko metelnas ka mane bisongni dakcha kanin chi anga ne reba naman ha wasi unja daken navis ko ba nanga Bangalore navis ko metelnas ka daken Japan navis pan longyen dakcha ka ha chini airport ona chungko receive ka reba uni kengkeng chungko name dak dilba en ba chungko thome inuna dilba chungko name dak thome rakhi hani gemen aro chunga nambe ba dongchakram songchakram khon hani gemen aron daken ba inokam khaniara blongen kusyong anyong maina mandirang ino chini staff rang blongen nama ari yasna unja diba bishong name dake dakchaken ba mamung salo ba chungko le pibaro keteng jonga de shisalo ketengan latang ban ngade na penden so saw mau sandram is Kasihiu district so akabaning kong ang soban ay ngo ublay baula don tingkat batnang layalam yang asyadu sende sa Japan banwan tradition ni kabaan soban ay kublay ya kibahayeng asam jonga kibala ay lat yang banwan tradition ni wala nga habban iki
hendak kita encourage bun yang but kabalay nga supanay kublay ka Meghalaya government kaba la support yang ni but supanay kublay ro ya in Amprin i Saram but one visit yang ni despite all those things happened in India, you managed to come here. We are very thankful. Thank you so much. Hajime mashite Shishato moshimasu. Meghalaya kara marimashita. Koko no shigoto wa tanoshikatta desu. この場所も綺麗、とても綺麗です。食べ物も美味しかったです。よろしくお願いします。